Hello, nanzabitin ng good kantlay tan ha. Dutan video zonga hin. Condenser microphone timi le, ribbon microphone timi kong kawan chim tan lai. Kawan chim lan te ya, ka YouTube channel subscribe akat tu ari lo minanam sola chon. Subscribe tu adingin, kan som na e, kan nol phone na chon. Ka Facebook page zong, like le, follow rakatu apiak velo. Hi ka video te zong he, naka-share piak chon. Kay macha thazangan bikse. Condenser microphone le dynamic microphone ani dan nak chu achungi anchia mi diaphragm ansarning ko nga hin adang chon condenser microphone chu 48 volt mi phantom power pek lo chon anung kholo mi microphone se atui kam han mi jong he condenser microphone si cha phantom power ka pek no longa o chu kho mi se 48 volt mi phantom power kan ti mi chu mixer kip a di ko asinabal tin alhan liu daw i achuak mi mixer achun ton lo asnabel tin 48 volt mi phantom power ape kho mi se mi te umi chu chokin adang tin man pek kho thiam se alhan video a krak chim chang mi dynamic microphone ti mi chu pressure ti mi thong pakhat khat ni voice quality mi kha avanam mi chu ariel nu longa audio o ti mi kha wa chu tu khase condenser microphone ti mi tu chu 48 volt ti mi phantom power na pek nu pau chu thong pang o achuak mi athai mi o pau kha rel di chol tina khase chun condenser microphone chu ama e range ti mi zau chi in a hlat le anai atlai khau tu se chun high frequency ti mi atek mi o thli o pol kha tha tin atlai kho phone pina alang hlat pi mi o jong kha tha tin atlai khau tu microphone se condenser microphone chu punni internet se thane small diaphragm condenser microphone timi le large diaphragm condenser microphone timi punni internet se than ima ahin large diaphragm condenser microphone pol hi kan mana tam big nak na pol chu recording studio room timi akhin tha ten soundproof anto chemi le acoustic treatment ampek chemi kan tin halai chu chungi vocal kan timi lasak nak ti ban tu ka hin manda tambik chu se soundproof le acoustic treatment pek lo nak room chunga chun mana rel ram tuklem lo dynamic microphone mana arel ram deu aruang chu room o kan ti mi fiang deu in kan chima chun reverb o a chol mi kan ti mi pol kha chu microphone chunga chun an hunglu than velang mang teka kan tlai du mi o kha na anu ter chin ruanga se chun adang a mana tam nak na chu string instrument kan ti mi ri anei mi pol acoustic guitar te na violin ti bantuk pol otlai nak le wind instrument kan ti mi pol thangloi te bantuk saxophone ti bantuk thli in chem mi ring on kan ti lai chu chunha pol otlai nak zonga man se ton chun acoustic drum akhin cymbal otlai nak le slow le drum room o otlai nak zonga mana thanga ngai mi sifon studio chungi lasak mi otlai nak a manding se chun pop filter te mi man pika thabik arwang chu kan o chungi atal mi p te na s te na tho ti bantuk pol phuk phek ti apuak mi pol le atek tuk mi o pol khi audio don khan tu ansina e chu pop filter kan man pika chun fingril ban tu kan ril piak e chu kan du lo mi o pol chu mai chunga luti loading in akan khampiak tu se chu pop filter kan timi chu kan chia nak ding zone kan telai chute athabik mi chu mai le pop filter kha zungruk na hlat lai pop filter le kan ka kha zungruk a hlat thim lai e phundang chima chun kan ka le mai kha pe khat a hlat lai akar lak alai bak akhan pop filter chi akhan o atlai ning athabik ti se small diaphragm microphone zong he mana tambik nak na chu studio chunga chun tunai ka chimche mi string instrument le wind instrument kan ti mi pol na le acoustic drum akin hi hat le cymbal kan ti mi a cheng te ban tuk pol na le drum room atlai nak pol zonga hin mana se vethiam chun phung chim tu mai ti ban tuk pol zonga hin kam han thiam phone na e chun a chel chana chun biak an chung khoya sa tu pol atlai nak ding zonga man kho thiam ase asinabel tin kan man mi speaker he mai ton in an umlo kha be pi ngai mi se arwang chu speaker he anei tuk le
mai tonin uma chun feedback alu thum lai cha a sensitive tuk mi cv cha chu rarin piak how azapi phone in vanchim ko ning lo condenser microphone a chun phula pathan apek chemi umban tukin apek lo mi zong thiam ve phula pathan apek lo mi na chu atlang pin kharit direction an sen ha atu kaman mi condenser microphone zong he Newman TLM 103 timi microphone se aman fakngai mi se athajong thabak mi se asenabel ten phula pathan ka pelo chu cha chun ani chu kharit direction timi keima atui ko hol nak amai direction long kha atlai kho te nak se pakhat la san ha cha professional special main sarmi se achiu microphone chun phula pathan achia piak chemi na chu omni le khariat silawa chun uni timi le figure 8 silo le by direction timi hi atlang pin pathumin pekton achiu microphone chun super khariat timi alain apek mi zong ve phone phula pathan timi kong he pe line chun afian big nak in lai chimin van chim ko ning lo studio room chungi la sading ban tokhin nan mit thlam van chun teru lo pakhat long la sading asia chun khariat a chading minung pani la wikhat saka an sakti ding asia chun figure a chia in anule maya dirter ding figure 8 direction a hin o thong athang tuk mi o hlot nak kan tela chu toi ko holn chun kan du lo mi o phe thau nak a hin man kho thiam se chun minung panga prok ti bantuk khoya hlasami wikhat saka an sakdu asia chun microphone kan kul tarna lai omni direction na che pek lai tin tiu si lo afiang big lai tek zoom ribbon microphone ti mi kan zau than na lai ribbon microphone ti mi chu passive le active tin ve achung lei o aril tu he ribbon ti mi chatla bantuk apan mi ten answer mi se passive ribbon microphone a chun 48 volt ti mi phantom power pek halloween anung kho asinain active ribbon microphone a chun 48 volt ti mi phantom power pek a haw ribbon microphone hi chu figure 8 ti mi bi direction phula pattern anai mi se athang tuk mi opol tlai naka atha phone ki ti bantuk in khan ani zong hi anu le amai le olong atlai asir le opol chu atha piak alon piak de na ribbon microphone hi chu kan ni lai mini chun kan hmang tam tuk lo ti ok se ribbon microphone man atam big nak na chu studio chungi vocal la sak nak le lead guitar m mai te bantuk pol le acoustic guitar te pol otlai nak le chun acoustic drum room o tlai nak te bantuk pol le cymbal a cheng o tlai nak te bantuk pol le grand piano te bantuk pol otlai nak pola man tam mi se ve okay ribbon microphone hi chu laimi biak na hin kan mang tuklo ti ok si cha chuvel chun zari selo okay bitlang van kom ning lo dynamic microphone le condenser microphone small diaphragm le large diaphragm le ribbon microphone kongi anzia za pol kan van chim mi ka se anzia za kan thai nu chon khoi ka da kan man na lai zeben tuk chana da kan man lai zeben tuk instrument a zeben tuk mai da kan man pia ka tha lai ti mi kan fiang thau lai tia ka zum chun microphone chu adang phun tam pi umri abanabia lavalier microphone kan ti mi headset microphone kan ti mi pol microphone me mi te misur hang phot nak te ma kan man mi an selo le lukhim mai kan ti mi pol le achungi an sia mi mai hai ban tuk pol kong le shot kan mai boom mai kan ti mi video thak ti ki an ot lai na an man mi mai saw bi hai ti ban tuk pol kong jong khatam pi umri cha next video a kan chim than te lai next video a kan mu than te na lai bye bye